Kardom dan Marli atum kadu bhawe phantani li video long ke lang tum han ansita me choro parlo dom pinia bangke tangka mahalam le chathan pononang la tangka mahani li tangka do bole tangka mahalam ke thanji pukali la bangke ni li sita aprang men taka chini ne sita me non bangke isi hini ka realization dolo la sinang li tum han sita me che share pusi ning hang dot la si ili tum han bihek pen sita me poisa lang ke ili tum hini arju dam long titi isia bangke poisa ke muni da phan ka pa hingno phando kalite poisa money is the root of all evil la so phrase bang si ili tum hanang than titi ha bihek ha school pen punoi la pen colleges long punoi munit me senang ji poisa ka mi thang bang po ri poisa bang ri nang ne poisa bang ki karju dam long titi sita me la det kalidon marli tum ako belek na thua statement dolang la bang ke a phrase dolang money is power pu jong si money bang ke nang li financial education chini lo ko son si ki use nang ma ko son se kapakam nang ma mate poisa ko son se kam ka suli titi ma la hai chini lo plot hedi hi I kalidon marli tum la si duita perspective sita me ili tum chethan pononang ili tum bangke school colleges pen sita me financial education bangke avedet ajoine si ili tum bangke plan thek thedet lo athema ki plan atum lo plote la ke bihe ko somar tum han sita me poisa ke hi I puke than the ko son si ke save nang ma ko son si investment ho stock along to real estate along goal along mutual fund ta ho ka preka son do hal hai la pen ko son si ki use nang ji ma hedi do o pule cho plak det nang ji kali la pen avedet pule mane nang li ka chiruret nang ji kali palam hedi la hai alam bang hedi hala ke plang pi ke tum ke la hai sika chethan ti don marli tum sita ili tum non duk te da tum mate middle class atum ke kai ke ta poisa ke hi I pusi ili tum ke kitin ti la si poisa ta wang wedet lo iri deng hedi athema hala the power of subconscious mind po kitab long ta to hedi ili tum ko pi se kama thama jong si poisa hi I lo plote ili long ke wang velo jong si poisa bang ke power poisa pen nili ake me kam claim long ji poisa pen lo plote ni munit han rap long ji hajat lo put hedi poisa ta iri deng long bang po thodon marli tum a mindset long bang kai ta poisa hi I pu ki puda ma bang ke ili tum adung arai pusita me ili tum society long pusita me ko mane aprang ke ningkaning ko ya aprang ke koror pati lo ekdom billionaires lo hala sot ke sita me non bang ke ahem arit ave amuniat anta avastha ave gari anta chejor lab long le humporti anta chejor lab lo po hala bang ke bang poisa ki use thek the potlo mate financial education ave potlo la pen hi langdam lo prote munit tum han poisa do oge koma tum han se ke thek dam long titi corruption ka chong hi chobai chokai bang poisa la hai ka chobai tap pena poisa do o po hala tum se tame use thek the po iphong do o po aphia vedet titi la hai bad examples ke thek dun long joine si ili chuma mindset bang ke kai ke se ta poisa bang ke hingno pu bang matha dam ber titi lo don marli tum jong la pen bi hek pu se tame epai potom se ta haning kaning ko ra pho an se ta poisa bang ke usmar tum ke la hai poisa na alam ang che than dun ri chini ri pu la hai nang ki pu nang ka forbid pena joksi mentu ne penle pocket money suri pho suri cap le nang people se ta itumang ke hedi a value chini ne po ha shopping mall dam that ha showroom dam that ko feeling pakam thek that lo ilitum kiddu ka tumbang hedi kai ke se tame liabilities pa bostu hedi ilitum daily use ko pia bostu ma hala se hedi ilitum property chitin koktiti la bang rich punoi la hai ke dono plote ilitum ke plang lo property lo po se tame la hai bostu pen ke poisa kam e la pen la hai bostu bang ke arni si ke mamoring hu de ji la pen hem po se tame la bang ke do verve la ke morni si ke color po se tame dam pok ji an se tame la pu ke plang atum bang ke hedi asset sa bostu se ka pangrum la tum ke athima non bang ke la tum poisa do po tame hem ke chikim pa prang pre ko pine pick up truck si nam pa prang ji ko son si bagan bang an su se ke ong ji alang andara bang ko an si employees ke ong ma mun alang si sakuri ki pitu sona jar bang la pen hotel po tame a chain bonai po la pen mo ki kim lo plote ame thang hem ke di pura richo hem palace hem empire si ki build ti dan marli tum se me non ilitum mason ke hedi pine hem chikim hajat lote lasi property lo positin kok ti an tame la bang ke next owe bang ke hedi ilitum la an angkang thedam de lo la haya bostu bang do ke dolong pola ru rete ka bang hedi setami itum assets pen liabilities to harmu bang hedi ilitum differentiate thek nang jidon sidon marli tum nang litum setami la so neli video long pen ithe thini jong se ke rap long plote la so video like comment la pen share pic tha don marli tum la sidome thak me don marli tum kurang tu